Kastalatibyan! Kat ita, hadtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Dito'y drama tayo, Kastalatibiyag! Ni, sigawat gayam day tamasabat ko, Feli. Kunak no asino itayon? Dinak na ilasin? Kulot mat nga minan day tatidog abuok mo. Ad-ada pimintas ka. Kastalatibiyag Agpapintasak, tadamot pagpapintas ko. Saan nakakaskan ka, nakapimpiman? Apulos asaan ang makapagpaparlor? Wen gayam, kablaawan ka ta nakagraduar kan iti kursom. Idinto asyak, may sapay atawan sakbay ang makagraduara. Di mo ngamin pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Naimbag ko man o dakwar tayo, ngam awan mo't nga rod. Ha? Ingka katag katulong, taday ta ti bagay mo. Wano saan, ituloy mo ti ag-hostess. Hostess? Ay na, Lorna, di mo pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Kaasi ka mo't. Asino tinagkuna na panak nag-hostess? Oh, saan kit din? Napan ka nag-hostess tapno adala ang kwartam? Ngam oray agan ano ka, saan kan tulat ta makagraduar? Ngamin, mamirmiraot kalaunay. Ay na, anak ko. Baybay amlaeng at ang tagibasitan na ka ni Fele. At ang amin mabalin na itibiyag. Masairak nga rod iti panagsasauna, tatang. Gaputada mabalinda iti biyag kat kasjemat ti panagsasauna kanya. Masairak, tatang. Kasta talaga tibiyag, anak ko. Adalat ta pa kasairan tayaw. Saan ka papiktaran? Bayam lata. Wen Anya kay nga ron. Igaad mo kit di ti agadal. Tapno makaturpos kamat akas ka ni Fele. Tapno di nakatagtagibas sitay. Nana, gumatangak man itinabanglo sabon. Daytay pang papu daw Ay huwan, mabitlaan. Taikan ka, balasang kaw. Adoy. Adoy ti bayad ko, Nana. Keep the change. Aya, ay nagsayaatan no kasta. Kasta kumaamin agumatang, di nagsayaat. Ay, aguray ka, Fele. Imbag ka pa, ita nakagraduar kan iti kursom. Kat, kasta latibiyag anana. Siyempre, nalaingak ngamin. Ken, adakwartami apagadal ko. Sana kas ka ni Lorna, apilitan na ti agiskwela, nga oray saan damot akabailan. Nagagat da dya tao. Oray anya at trabaho. Sirken na. Tapno laang adda allowance na. Wan nga rod, anana. Napantopay, nag-hostess. Anya? Ay, waitress. Saan a hostess? Ay, nanana. Kat no agkaarako, tapno ikan ti customer iti tip. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biyag agkasapulan nga rod iti kwarta. Anya. Kan oray anya ter aramidan na. Saan to ang makalpas iti panagadal na? Anya ngay ti amuna day jay. No nalaing kuma, di nakaturpos akas kanyak. Tagtagibas sitam ka din ni Lorna. Talagamot, nana. Awan amuna day jay. Nangudel ti utak na. Iso amas daawak tapilitan na pailaang ti agturpos. Ay na, Fele. Laglagi pomtoy ibagakken ka. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Ay nanana, sa anak to ang matagibasit, gaputan na laingak. Makastrak ak to adagos iti trabaho. Sana kas ka ni Lorna at nangudel ti utak na. Iso at ibagay kan kwa na at trabaho kat katulong. Wano saan? Ituloy na lang ang timapan ag-hostess. Ay, naala, ingkantan no anyala di tan ti pagturturungan ti saritaan ta. Nariga at ti makabasbasol. Sa nabali at apudnumat, ani Lorna kat napan nag-hostess.
umayak taawisan ka inton bigat iji balay. Wan, amok akasangay mo. Happy birthday, gayam. Agyaman nak, may sakan to asa nga ilik inton bigat. Sige, umayak Apay kit din asaan. Ado kayo nga inawis ko. Naragragsak no ado tayo nga agsasango. Wan gayam. Di ka agdanag. Umayak to. Katwan Oray ni Feli, inawis ko. Malagip ko gayam at agdagibasitan na kaday chay. Awan anyaman na. Mas daawak. Apay akas di ugali ni Feli kan ka. Adda ka di madi nga inaramid mo kan kwa na? Awan mat. Siyak ngamin ti arman ni Arman. Day tatiam mo kapang gurguraan na kanyak. Aywan. Ngamin, nasa uidi kanyak ni Feli nga gusto launay kan ni Arman. Kat no Arman ni Arman, sungbatan na kano adagos. Imbagak ka ni Arman. Ani Feli ti mapan na Arman. Saan asyak? Ngam syak kano ti kayat na. Kat, sinong bata mon? Saan pa'y? Tadyak pa'y kayat ti maki-boyfriend ita. O naagpay ti panagadal ko. Wan kasta tinasayaat nga aramidam. Happy birthday, Mercy! Ado'y ti regalo kan ka. Agyaman ak Feli, ngam naggastos ka pa ilaan. Awan anyaman na dayta. At least, aday gatang ko. Saan nakakas ka dagiti dagduma dita, apilitan da nga uray awan kwartada. Asino tinakda ka matom? Asino kumapay, no dini Lorna. Oh, isuda da kita sumunga dun. Nagkuyog da ka ni Arman? Ti awanan bain nga aga-agaw iti boyfriend? Apay, inaram na ka ni Arman? Wan man, kat plano kasong batan. Ala, mabit laang tainak ida kasarita. Prutas lang ti isagot ko kan kagayam. Abokado. Ore siyak, prutas lang ti sagot ko kan Mercy. Pagyamanak unay. Ay, naimbag taimay kayo. Kan, nagkuyog kayo mat. Dinagasnak ni Arman ni Jabalay. Da kayo ka din. Uy, saan pa'y Ang apama na makagraduar iti panagadal na. Sungbatan nakton. Alang arod, umay kayon. Sumaw kayo mata ni tilamisaan. Nagadukit din agraraman dito'y lobong aya. Asino ti agraraman ako nam? Asino kumapay, no disi ka. Ha? Kita aman day talangam. Pilpilitog ti agkawas iti napintas, ngam agkupkupas mat. Ay, kasi ka mat. Daytoy lang amin ti kapintasan akawis ko. Di ka lagbain. Iso nga iso ti badong. Kaasi ka mat. Mabalin ka din na itulod na kiti balay. Medyo madingamin tiriknak. Sana mabalin. Kan kasano ama ditiriknam kat nakita ka nakaragragsak ka itay. Medyo ado ti na inom ko. Iso nasakit ti ulok. Nilor na ti itulod ko. Sana si ka. O sige. Inakon. Taur-urayan na ko nilor na. Dayja, Lorna. Talagang inagaw na kanyak ni Arman. Oh, Feli. Nakatugaw ka pa ila dita, ha? Di ka di makigiddan ka da, Lorna? Ay, saanan? Dayja, Lorna. Addan to aldaw na. Apay manen. Anya manen ti ginuram kan kwa na. Napimpintasak mo't ngam iso. Napimpintas pa'y dagiti kawas ko ngam iso. Ngam apay nga iso ti kayat ni Arman. Tagibas hitam ni Lorna. Ngam iso mo ti kayat ni Arman. May samot dayjang Arman. Apay adi na imulagat dagiti matana, tapno makita na kumati kinapintas ko. Pagtatak ko nan nakit din day Lorna. Asino kumangay no maidilig kanya? Ay na, Feli, di mo tagibasitan ni Lorna. Maditi kasta. Ang mga no agbalatakken ka ti panang tagtagibasit mo kun kuana. Oray anya ter aramidan ni Lorna, di nak tumartapan. Ngamin, naudel ti utek na. Awan amo na iti pagadalan. Iso day ta, nagsardan iti anagadal kat napan naghostes.
No sa dino laditan tinagturturungan ti saritaan. Ala, agawid ka man ten, Feli. No anya laditan ti matangtangab mo. Pudnumat! Ay, baliwang ti ugalim. Saan anasaya ti kasta? Liklikan da ka dagiti gagayem mo no kastamlatan. Ikagdanag, si kantulat tati ay ayatek Lorna. Urayak ti panangsungpat mo kanyak. Ala, adakan ka no makauray ka. Ngam, kasano ni Feli. Agusto day jay kan ka. Si kangarod ti kayat ko. Jak kayat ni Feli. Jak magustuhan ti ugali na. Napintas mat. Basta sikat ti kayat ko. Sige, sikat ti makam mo. Ngam, inton makaturpusak. Kayat ko ti agtrabaho adagos. Jak pa'y kayat ti makiasawa. Wen, ti importante sungbatan nakto. Kat agurnong ta pare ti panagkalaysatan to. Anya? Di ka pa'y sinungsungbatan ngam kalaysan ti bagbagam? Di tantumot lang ti turong na. Ti panagkalaysa. Anya ka di ti gatahangam, Lorna. Sabon, nana. Taglabaak man. Nana Petra, siyak man ti unang alakwan, tagap apuraak. Good morning, Feli. Ay, kasano a good morning? No day tamat rupam ti makitkitak. Ha? Day, badi ti sungbat mo, Fele. Nagsaya at ti panag-good morning kan ni Lorna. Nga makapasair mo ti sungbat mo. Hay, madi a talaga ti morning kanyak, no ti rupa na ti makitkitak. Ay, tanangam ti panagsarsaritam, tamasair mo takadwam. No ni Lorna tupay matlaang, ayos laang, nana. Ibagak ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Laglagi pa mananday to nga ibagak, Fele. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Kanayon mo nga ibagakan yak dayta, nana. Sa anak to ang matagibasit. Ta sa anak kakaskan ni Lorna nga awan ammo na. Makapasayar at talaga ti panagsasao kanyak ni Feli, tatang. Tagtagibas si tanak pa'y. Kas iti nakunakaon, bay amlat ta, anak ko. Takas tala tibiyag. At dalat ta pakasairan tayaw. Danikla tutupan. Ay, di mo aramidan ti kasta, anak ko. Saan mo lantan nga italtalag? Wen, tatang. Nasaya at kaatao. Nasaya at iugalim. Isuadi mo baliwan dayta. Talaglagi pa, anak ko. Tinasaya at nga ugali. Itunda na ka itibaligi. Wen, tatang. Kastala tibiyag, anak ko. At dalat ta panakasaer. Amo, Mercy, ada inaplaya ka trabaho, kat masigurado ka maawat aki jay. Sa dino dayta? Iti may isang opisina iti sentro. Masigurado ka maawatak. Ay, nasaya at no kasta Agsubli akin ton bigat para iti interview. Aya. Ala, katlalaingam bareng maawat ka. Oy, talaga maawatak. Naglaingak tupay. Sige, bareng mapagasatan ka. Jak ninamnama amay saka ama interview ti dayto nga opisina, Feli. Uray sika. Jak ninamnama amay saka mat ama interview. Bareng may saak ama pagasatan Sigurado ang mapagasatan ta, Arman. Ay na, sapay ko matakasta. Iti kasta, kanayon tanton nga agkuyog. Anya? Siyak ti maibagay akakuyog mo. Saan kat ani Lorna nga awan amuna. Pilitan nakit din ti agkawas iti napintas. Ngam di namot kabaulan ti gumatang. Iso day jay, agkup-kupas dagiti kawas na. Awan mo't ngamin igatang na. Kaguram launay ni Lorna? Awan mo't mading inaramid nakin ka? Saan anasaya at ti ugalim, Feli? Ladingitak, ngam di ka magustuhan. Saan ka nga awatan diti opisinak? Ha? Madam? Iti kasta apa nagkawkawas mo, kan langam.
Jackpot chen akabaalam ti trabaho. Saan akasken ka ti kayat ko? Awan ammo na. Ha? Ammo ka saan mo akabaalan ti trabaho dito eh. Ang mga no sakit kala ti ulo. Ang mga no day talagtugtugaw, kan agpapaaram ti amom nga aramidan. Ma'am, kabalak ti trabaho di ti opisina yo. Sigurado ka? Iti day ta pa nagrupropam, kabaalam ti trabaho dito eh. Tagibasitan dak ka di, ma'am? Wan, isuasan ka nga awatan. Ala, mabalin mo ti rumuar dito'y opisina. Di kagda nag-arman kaanakan. Jak inawat day jay agnagan iti Feli. Takuna mata saan na nasaya at ugali na. Wanante, managtagibasit launay. Kaday jay. Tinagibasit ko mati kabalan na. Iti kasta. Maamiris na tibidot na. Ante, No tinagibasit ko man, ay kat gagangay na. Kasta la ti biyag. Imparik naklakan ko na ti aramid na. Kadjay ibagbagam ngagnagan iti Lorna. Di kagdanag, taada agur-uray at trabaho na diti opisina. Kan mabalin na lata ti umay dito yung agtrabaho no kayat na. Siyak itan ti mangi-manage diti opisina. Iso asyak itan ti masurot kaanakan. agyaman na kanti. Ay da, nagsaya atan tadagayam trabaho nga uray agad-adal ka, Lorna. Wala na. Nagsayat day jay abos ni Arman. Hoy, Lorna, bilibakan ka. Si kakit din tinaawat iti opisina ang nagaplayak, idin to taawan mo't ammom. Husto ka. Kat ita, saan akong amarigatan iti panagadal ko, tadan pagsweldoak. Inawat da ka, kat awan mo't ammom. Ay na, Feli. Nasaya at magtasaan asi ka tinaawat iti day at trabaho. Tano si ka kuma tinaawat. Nalabit ako maro ti kinalastog mo. Anya? Apay adi mo amirisen no apay asaan ka naawat. Ha? Ni Lorna, oray agad-adal pay lang. Iso tinawat da. Tangamen, nasayaat ti ugali na. Saan akasken ka ama nagtagibasit? Kwa? Kanayon mo asairan di Lorna. Gapo iti panang tagtagibasit mo. Nalaing kalauna yun aya. Kwa? Ayan nga rod tilaing mo. Apay nga rod asaan asika tinaawat iti nagaplayam at trabaho. Apay nga rod ani Lorna tinaawat. Awan ti sakit tinakam ko kan ka, Feli. Uray kanayon nak atagibasitan. Takakaasyan naklat ti Diyos. Kas ita, adan trabaho. Nga uray sanak pa nakagraduar. Katinton makagraduarak. Agbalinak ton a regular ijay nga opisina. Kat si ka, Feli. Agbalbaliw ka ngaminan. Ngamin, saan abindisyonan ti Diyos ti kasken ka iti ugalay? Laglagi pamanan tay imbagak itikan ka. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Ditan gagayem, tinagibusam, ti pakasaritan tayo anaadaw, iti pagsasaw ako nana. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biag. Insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg.